Ebushari ma wakwa about too much age. There's a popular saying be one say what God cannot do does not exist. Ebushia menya oba fefefe bi wo mi studio hanmo oye service personnel. Wenya is for 15 years in here. As a matter of fact, me tell how I issue it here no and my inviting him to my studio. Doctor declared say HIV. 3 months time they could not detect. We have go to so many hospitals say trying to confirm say if it is true say she has a HIV. All those machines into men detect say HIV there, but all the symptoms of HIV come where near manakobambra ejumedi so, but because of some issues yet me fa ne nimumba. Yes, 84 nimumba na interview because pepe me person all the waso ADHD ni ehwe insane munchi makasa emo akwa baba too much age. Yeah, me party dem person pedo ni kakra ma why na ompum te say ene omoye ede radi ase now diti abedo pass you know information me nyai say no HIV for 15 years ni nene omato ampasa good say no credit me pese e di won komo akra ni even how I started here baby free buy any issues be a cause wa e be interest na e be ma ye hunu say e ampasa onya HIV na nyese bi a bose mo kan bi e cause bi ba to na e ba ne say about 2008 na the first antenatal we call na doctor Ekashire me say HIV 1 and 2 positive. Me because na me say me the boni bia wo preachida. Inti doctor Emma me jina ho free me ko say na nko wa around omra fine me ko ni baby am won ni me nchen. Inti nurse nana kasari say program say Emma e won to ma how na my no said the name never like Casapa yet. Inti no the cashier say program ni e han because na ni mi say bibisa enwa inti opo ba bia na o madina eno kan issue no trom nto mo ye test no emman o ye test no man na e check akra tekita ni na mo nti o frame na mi phone na na esi eno ka she mi zo ono de say the test no etino omuna ye omuni ndia ewo nti o pese omun bi na omunka di omunche nurse nti o ka che nurse say negative. And me following week we call it share test and cast negative. And now until normal right. Occasionally we come up on 2 years. One day no himself spiritual I na me ya say obia ma hwe me ho so and now my worry and a problem we actually many anche some case many anche madam you ho and I the doctor and cashier say 3 months time nurse no men sangura to madam ko me antenatal 3 months me do yen and I'm going. You call Nana, or testing, we are testing negative. And Jimmy Fee Hospital, man, coffee, we sign call different hospital. And I'm calling testing. And to my men go beside me say, then Tina, make us say, on your testing, and I'm so. Baby, I'm a hospital, no cashier say. Me here and back and walk.
list na test na mo de ma me so nti and onye no say negative HIV negative nti we do report the bad say na positive no be so say negative first one positive but after 3 months no negative nti e ma me sign for different hospital e sign ko nti negative we buy free and I'm free me and that's what they say and then so time no so na me call you say na ade no akoye negative nti na me feel say bia my nyame na ayi me afi no yeah nti me obo me bo ma brabo no one na me hu me starting hu enoma wo me ni padua mu hu noma wo me ni padua mu na me ko hospital me ko na me company a test na doctors no ebe mama ye no and show nti at times in doctors need to be some say nti say onye den na mama because at times na me ha do say answer na do 4 years answer na what say answer na me say we okay answer na me hu say me nye okay do 3-4 years answer na me hu say no enoma bi enkoso ba enu go no ma dua mba so say is no adene na ha me enti no me yare enti me e wo se nko hospital na doctors and treating me by you treat problems na me dey ma o ma me dey bia me kwa na makan issue fe yare bedre enti no na se doctors ndro na mo dey ma me na dey na me no ndro na me ho hwe me kwa say nti me yesa okay nyame amaye asofofo a omo timi ye adwuma me hwe ebi mu TV so a me hu say omo ye essentially but me pacho as ne be call asofo na wo hwe omo so no issue by no ayako fa da wo ni book no ntemu no se na etie ono de na onjindi no onjindi se wo is no onjindi me onjindi onu de office yare na aba nti onu de onjindi ba na otumi ne odi pasabro bebe why there na akola no so because na wonyim na doctor can so wo HIV no akola no wo isana onibi akola no ya test ya nso onibi na woni bi no so no science bi ani wono mo a epi akola no che se o bisa eni mo nyam kerade na busuan so ebusuafo mo ni mu no omo tin se wonya is baka tse busuan ni bia fi bisi na ekoso maybe because me pa o say Bible mpo can be busy and so want to keep it secret basa woni se enye obia na obetumi aka asem we ya kire na obetumi keep it secret basa nka ebia o parent there ebia na omeboa wet ebi duro bi my parents say ade no ye nim say e ya ade we na eye me ba me de me comprehend say me yare me comprehend say me yare a me tin ka say me yare a me go hospital to hospital heba echo pastors ene ade ban na me nim say particular ade no ene na eye me santi symptoms no na mama adwin ba so say could be HIV mpacho okay ya to ya kono so both afa na o hwe TV me hwe TV me te sofu we ya adenchi na me wo ho me ti we ya adenchi na me wo ho machia
na maba me ko na maba bushi edu brebi promise na baby amachin bebrebe nyina ya emfaso amba so they say hospital na asia take over again na emu nyambo say na say akọ sofo bia nchen radio nti ko sofo bia nchen bi ntina infection ne de na e sorry na ko gogo ona ma gogo ni gogo a ebi ohun ko de metimi aka se na meka se na so yare bi mo nso a sentence the same ntino untimi kasa so far as I check ya enim ne de untimi fanye when my brother no so under health niko na kaso se bra sin na yakoso on me be ko na ya test na pa se test ni negative anti so na wo so se me ma ya found to do so enye pa mi so mi hu ma me ko obi kra etimi hia me obi obi hia me e kan bibi se kire mi obra me ni gidi se adie na hide brother me timi ko she asofofo asofo ma me fo ebi ho nsu etokra ba bia obi gina ko na e den nsu to na e bom fama ni na fo obi gina ho sa anajo gina ho sa to say nsu bi o cement card na e she freezer ho fridge to fridge e she ni bi ko na me to mama Adaso. Ojama okra. Dada. Tundre. Kasa. Da. If pains starting internal issues now and money pains and money tea. Let me jammy. Night, da. Ba adia channel pa. Only say we okay night. But you think sir dread night the whole night me da adia cha me say bibia o na me. But you think sir it could be a spiritual bibi na dem ahụ because asofo ni bi na kan say yare ni bi sunsun na ye todema we kwa muka say sunsun na ye dem ahụ yes me ko muka kire me say wo yes wo do sika nyina be saw mu yare sa e bia me ko bia na ma bisa se e den na ma ye anti ni papre punish me sa enka won chi se ma ye obi mpobo ni mpo a ko panicho on kan che me na de wo se mi ye e ma ni papre mpo no ni panicho na fa me bo ni mpo che me na ma nto ba ma nya sa ebi mo mpo ko mo na ka wa se mpo cha na o ka se ko Friday bra Wednesday bra mpa ko duwa o program na o de mo an mpo no ni pan does no ni sika na o jinjin ni rempo afi on kayo boye o ko wa for simple to bana kasa asori because ono ni pana o hwe o mo ni ade a ono enye wo nko wish na de bia o dotaba ni pa entimasi na sisi ano we are service personnel and ejuma wo yen so de omonye hu se yare bi si wo ho a ye tumi no onye juma bi nti e kwa be na nyame fa so e ma wo tuma ye ejuma na ato na for 15 years and say na me ka first na say obi anim ade eye me yare na me yare me ba na be ka show say o me haye me ya na doctor o da bi mo nze dia o be ya na wama mi ndru nti mi ankasa no
internal issues na mini pai say o be ye test na wa hu say ade we pai dia o spiritual eyes no o hu say bibi have bibi e ha me o hu obe hu aka straight sa ade we na me ko na ko test this time the test we abu lab we bia udu wa ne bonya din uyi usika to ha o endorse small format 15 minutes now my insho break okay never ni say na wire resano eba he about 10 years ago obi prophet bi ho asem e kire no ono kra na onim se nipa na ye prophet na ye nyina o career na ye nyina nim se o ye herbalist okay enti onim nipa no so edi o hwe obi ena ma o hu ye enti da bia ma woni tim se obi ahwe obi ba nipa na o hwe no so ye hunu bio na ye bisa na se nipa na o hwe ni dimpo e de san na nka ye hwe e bia oba tv so kra ye ti ni din a ye hu se e ha na o enti da bia me mpaibo ni se ha wa nipa no e ka ye na odi nipa no ho adanse no da bia e wo mitim di se me hwe tv a enye news e na me ti a news na me ti no bono me pe bibi e wo news no enti me fan to station bi mo a o news enye yi me pe bibi wo news no se enka me ti wo ya na me hwe news ya ni yesu o HIV adro abawo na enka kwan a me fa so amanyame bia na nyame beka obi akoma mpo na watie me story nanka mama madro mpo bi me hwe se nipa ya me de bia me hwai bo ani se ewade no nti nipa enka I maintain Canada to say just Junior and obi the number and man say name friend number no na me obi number no money ha ebusiani na down for oye busiani okay busiani e to no share papa ni video o share ni video ono so me problem no ntino da bia o hwe e program ntino da bia ono so hwe ba bia emwa obenya emwa amami me wa otimi frɛ sister mami ma uska na ode kwa ha ebeyi na mako sa ena ode boamia nti ode namba na ma mi di kan frɛ namba ni ani pa ma fa namba ni ka kyerɛ mi sɛ membra na mjana mu koye ba me ka sa wo se wo hwɛ too much video na ye ka tini pa na interview me pa shy good di share interview too much okay me who too much on Facebook YouTube no buy ya on click me ko bia me tie bibi kakra bi na me ko buy sad time no ena ma me be tie too much on YouTube okay nti me tie wi ya na pe ena me ko ba bia e wo se me ko hwehwe ni pa no na me ko to no oh and sawa motwas sanwam motwas yeah kotono me kotono bisame me how to many asan se me kama kuma ntu ye na bia mana ntia bedu de na me beye
catch me say amen. Na nyame nipa ma me akwankyere. Okay. Na na kwankyere no ehɔ no na sɔre na wɔyɛ na enti sɛ yɛnua ma sɔfofo yɛ a hawa ebi mu yɛ ɔma sɔre yɛmfa yɛnsa nto tirim sɛ me bɔ mpaeɛ ama me deriva ɛwɔ hɔ ɔnyɛ saa nneɛma na asɔfofo ebi mu ɛyɛ wɔ ɔma sɔre dan ɔnyɛ saa 5,000 3,000 for real baby yes sir so seed yes sir Okay. Oko no say for real seed man now for real na for real no Okay, iti asori koso no na ma oba fore no anaze mo pon asori no na okuhu no ye pon asori a na wakuhu no ma ka wo hawa kire no waka hawa dinti a oba a kire. Okay, se ye wu na wayi boni na wunya boni no hu nsu sanso a obema wa hu boni a wo ye enye ono ene be kan hyewo ya wo ye no enu a ne be ma wa hu ya bone na wo ye enti ombie na no kan hyewo se wo bayifo we na eye wo dai amesa mira say na ye die ko wono e ba ne bi mpese bisa say o ko wono mo no e di how many days asa na hunu say Dr. Abednego akwanche o de ma ha wono enu na eye juma no oh ko hono 21 days 21 days ena mi hu say 21 days in kwa and by 21 days in there was a million no more be na mi en confirm en mame and 21 days in do na je na mi ti wo me body no na e kofon kra na e kofon bon ka ba this time go say manu na iku manu na be iku manu e be ye na be bia na fa bezi anya na do moto bede ba dia se na isan e be se di en komo no e ba na wi na kakra be na wetinya kan yen fa en komo no isi me ba cho de metumi aka acha afoforo nso ne se obi a owo ha obi a enye men fan entu tim se ebi amakọ eha anyeye ni kan bi se makọ eha anyeye ntin ka me ko ba bia bio ai se na nyame ahye ba bia amana time no na enso ye mami hu ye nti obi owo ha obia onko hwehwe nsanwon woto ase Kingdom Ministry. Okay. Oduwa obenya Maria Resa. Said the amanya Maria Resa. Gracias. Yeah. Ebusia ye nia bay sense bi ti na ma for the day and to jan by friend ama na or a service personnel for some time now many Dr. Abednego aye media evangelism me call on mo ko grant interview ye discuss onyame asem ye relating to training issues na o maminya nti ese lady bi we the second time obi owo HIV AIDS positive enya ayaresa many anum say me endorse Dr. Abednego ne bumu no me de me blogging asem e be CBA metibia no me di echiri how the issue really is and the truth that comes with it. Because wetie the enua bay kan say we are convinced say also
o frɛ Dr. Abednego na ho beto wa me tell the contact ato asio fanama no na frɛ no but say won gini so a men ha ho and I menye say me endorse no say he is and he is not but he is no and I made him chiremu no ebro let's read them subscribe to our page and too much age lady say or too much and won say you granted interview share video we mo bi so ensa enkebi subscribe to your page name ya bell na won channel say na me upload bia so na won sa able to me aka aha too much you be say